Voin hi ogas ni som pakwa ania in zawai in sibaile vek ule. Chakma an huang tau le. Borapan Soria Chakma Nuho in OC le anaw constable thingfakin an labron. Nimin Thimlim Khan Borapan Suri OC SI Clifford le anaw constable zautan sang ati chu Chakma meichia ten thingfakin an vuakrona. Clifford hian alule akuta le akutpha hliamatuara. Constable zautan sang hi abeka thingfaka an hlapna wangin abeng le laminri ashelaw. Tlabung lampan puitu mekani a hliam nei nual ma se ngai to om an nilaw hlau ni in thudon na chuana soini. OC Clifford hian nat na maktak mai nei china. Anat na hi achan doktor tin an la shi chiang theilaw. Ka ni chungte engma e theilawin luak vak vaka atho aha vak vak chin. Nasa takin ataksa aphudut dota a unaw tin vuan betin an dil bethial china. He anat na wang hian phai dam do in tepo an laupan photo. Anat na hi achan vo in ni thlengin an la shi theiri law. Mase he anat na hi tu naya achwali awangin Nimin Khan tlabung lama in entirakal antuma. Leimin wanga kong atlang lawa wangin longleng mga kalmay antuma. Longleng po an bifel veka. Luikam an vathen chuan an longleng biak filto chu midangin an law mangdaya. Aron let le hun ngakin luikama chuan hun rei tak an omta a. Haninti harpain longleng pakhat chuan tuya anin kara. Long chu an tipil palta hlau maya. An nuk chuak vele may. Maselong chu achia ti in khotwal mi ti an thinrim tatlat maya achelai chu soiula en hawila atul chuan poisa pokan choi shelawania anti chungin Chakma Nuho anin pun khom ta a Nuho pung khom hi zathum ve lai antling ni in thudon na chuana soya he boina pung khom zinga hian mi pa an lang mialo ni in an soibok chutia thinrim pung khom chuan apu ven him tuma mi puilo dang tu zo than sanga chu thingfakin abeka an hlap tamaya SI Clifford chuan anaw chu vakwain ataksa in avahlia khuwa Clifford hi thingfakin an hlapron tani in thudon na chuan asoi SI Clifford hian Chakma ti hi akom thiamin an mi zemelin adil thiam china fakpo an fakchin le Borapan Soria hian kumni a to ani SI Clifford hi aizol dor pui jail venga anupui fanau ti nen cheng china Atna thona hian anupui fanau ti ashwai launi in thudon ani a Constable zautan sanga hi aizol Falkland veng mi ani ve thung Borapan Soria hian police pani SI Clifford le zautan sanga ti chha hi an omani BSUP chengte vawa Home Minister Pu Congress wan tunhaya BSUP eden thara chengte vona angangai thein Home Minister Pu Sapdanga chuan eden thar ZPM group eden thara ZPM ho WhatsApp group a comment chu social media thedar ani a hetianga voters te vona chongkam ang hi tunma in Mizoram politics ra an la mel shat ngailawa hetiang thil a thleng hi poi anti thu chua an siama antar langani Congress chuan eden thar BSUP hi tunhaya by election nei na tur AMC Ward 7 huam chunga omani a anbial to MLA Home Minister ni bokin anma ni rikrap le vo ang zonga chongkam ane hi mirithele har sajok te mu sit na le nwai chana andu du vote theina tura zalen na annei right to vote palzu tumna kan ngaya model code of conduct bo chiat na ni mai lavin in vona atelawangin representation of people act 1951 bo chiat na atlingani anti Congress Party in Mirithe kan vo vengai lawa Mirithe sarkar kan din china Mirithe ten leirem an ra ve theinan Mirithe te tan police le program kan siam chin Mirithe te vo hi kan ti vengai lawani Keni Congress Party chuan BSUP acheng te thawang kan hau tlat dona right to vote an du vote theina tura zalen na an nei hi kan hum him sak tlat dona an chunga vo na le rigrap na te a thlen kan phal don lawani antibok Meichia te din mun choi kang turin sarkar le kaushan khotlang an poimo Nimin Khan Mizo namrona Mizo National Women Front pualin chung in khom nei ani a he hun hi PB Lalumpui Vice President AMC Executive Corporatorin akai shwaya Zakapa award po laudong to Dr. Larin Moiral te chuan Mizo meichia te din mun choi kang turin sarkar kaushan le khotlang an poimo thu asoi Dr. Larin Omiral te tlang nuam chuan Mizo meichia te din mun choi kang zel turin sarkar kaushan le society chanrwal angai thu asoya tun din huna chuan an changrol chatok launia alan thu asoi bokani
Mizo meichhia te din mun choi kang tura sarkar kaushan le khotlang achanwal theinan mashwai tu an omangai ni ati Dr. Lerin Moiral te chuan ram kaushan le khotlang in real bol na a thutluk na siam tuwa meichhia an omve achul ti asroya meichhia te in fui to nila ti rual ngai te ti rualin malam ipanang u ati a ram in real bol na a meichhia te antel ve zau zau chin ti asroya kan la tam tok lawa din mun poimo kan la chel tam vi angai ni ati bok Dr. Lerin omichwan pathianin momo tu te chan pui turin min ti a ral tlan te hi thei angin kan pui turani ral tlan har sa tak tak te la pui lo kan omani chuan kan ti tur kan la ti lawani ati a Dr. Rin omichwan meichhia te inzir fingzela malam pan zela ngai ni ti soin ram kaushan le wantlang in real bol na a ti pui suya ti mason turin ram in real bol na a kan tel tam ve zela ngai ni ati bok zirtir tu semrual huai sen taka kaltlang pui kan tum Nimin Khan ZPM chuan party office a chung in khom an manga thusoi tu Dr. Education Minister Pu Thana chuan zirtir tu semrual hi huai takin kan kalpui dona transfer dan phungfel zok thingtlang lama rei taka omto tile khopuya omrei to son chuangai ti an oma hei hian kan zirna hi asiam chadon em ti ngai to chungin film khole dik taka kalpui kan tumani ati Dr. Thana Minister Chuan kan manifesto ami Education Department a zirtir tu semrual rationalization of teacher huai taka kaltlang pui kan tuma kan thok mek inti huai sen le inti ming that tum wanga kalpui kan nilawa tu po minister se ati turani minister te hi party manifesto ti puitling tura ruat te kan ni a manifesto ti puitin hi kan na ani Rationalization mangin zirtir tu transfer dan phungfel zok thingtlang lama rei tak omto tile khopuya omrei to son chuangai ti an oma hei hian kan zirna hi asiam chadonem ti ngai tu chungin film khole dik taka kalpui kan tumani Education Consultant and Education Reform Committee kan neya anruwa manna nuaya kumthum chung education kalpui dan tur kan duang to a zirna achangin moral reform siam kan tumbokani ati Puma thana chuan huai sen angai thu soin ram siam chatur hian huai sen angaya mido ezeptan siam chat thei anilo sarkar masati aponga takin kan soi sel ngot lawa thil cha tam tak min ti sakto ti kan soi thin heti chunga sarkar masate engma ti lawle chetak anga soi chuak thina min pu phone hi adik tok lawa soi sel atulna kan soi sela fak anjul huna kan fak mai dorani chania kan chiata chuan huai sen takin kan kal zel dona chief minister huai sen kan neya minister te po kan huai sen lo theilo opposition be kan lau wangin kan duap don lawa Mizoram chatna tur hi kan ngai poimo zok atibok Mizo press release champhai bor sapin ramdang ku walaklu da kholle phur khapna thupek ati chuak champhai bor sap puvi elrem liana chuan section 163 Bhartiya Suraksha Sahita in thuneina apek angin champhai district chunga ramdanga changa ku warawlaklu da khol phur chwale district chunga phurkwal khapkat ani thu achwa ani Mizoram Sarkar Home Department a changa thukan don angin ramdanga changa dan lawa ku warawlak lu hian achalo zonga kan state economy a ngong aneya wangin khap angaya chu wangin ke VLRM liana district magistrate champhai district chuan section 163 Bhartiya Suraksha Sahita sangni somni pathumin thuneina min pek angin anwaya khapna thupek hi kachwae pakhatna champhai district chunga ramdanga changa ku warawlak lu khap tlatani Panina, champhai district huam chunga dan lawa ramdanga changa ku warawlak lu da khol phur chwale district chunga phur kwal khapkat ani he thupek zomlo tu chu section 221 Bharatiya naya sanhita sangni somni pathum hanga shem anni ang he thupek hian chwa ani achanga thanhi chunga huamang he thupek hi district magistrate sil nemen okasni som pathum sangni somni pali khan ming kajanane Health Department a vui vaina le lung oilom na thlen na tur vahuidut in tlangzar Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui Chuan Nimin Choma Khan Health and Family Welfare Department Nuaya Office Shang le damdoin te laka vui vaina le lung oilom na thlen du tan online manga thlen theina tur online grievances redressal portal vahui ti anwa chu office chamber MINECUA atlangzar Vahui online grievance portal hi web-based online portal ni in Mizoram Health System Strengthening Project bultuma siamani.
online in phone le computer atangin olsam taka vuivaina te thlen the ani ba ka chinfel ani dante a chui zui theya RIT le akai noi thubuai kallai le thuron angte ero ahwam tellamani www.vahui.in a vuivaina thlen tur hian mimal information zialu masrak angaya aziak lu tu phone number a checking ID SMS sin pek ani ang Kolkata doctor case Kolkata police 10 thuzofia turin BJP MP hrile doctor pani kau Kolkata Khopuya RG Kar Medical College and Hospital Dr. Zirlai Pongswale tha ari chungchang chuan rampuma boruak alanei lian zela kutwar tu Dr. Ming Soilang le thudik tok lo the darapu chungchanga Kolkata Police te chuan BJP MP hlui Loket Chatterjee le Dr. Pani Dr. Kunal Sakar le Dr. Subarna Goswami te chu thuzofia turinan kau Sarkar le Goswami hian tual thana thleng chui na tho dana le postmortem result a thudik tok lo an thedar ni in police te chuan an soya Goswami hian media interview aneina a postmortem report a enthu le heta hian meiche pong swal tok tu taksa hian mi pachi semen MG za somnga mu ani thu soin pong swal ron ninge ya alan thu asoya Mase Kolkata Police te chuan he athu soi hi thudik lo nia soin thilpoi tak thlen thei thudik lo soya an pu BJP shwai tu Chatterjee hi an tha tak Dr. Ming Puang Zara an pu bok Police te chuan mi pathum ba ka hian poi khoina thlen chungchanga thildik lo the darapu midang somnga pasari pu an kau bok Indian Medical Association huai hotin Dr. Zirlai Pongswale tha ani du lo nalan tirin August ni som pasaria Dr. Ten Rampum huapin darkar somni palienor an huai hota Union Ministry chuan state zonga police te chu darkar ni dana Dr. Nurse le midang ten nor an huai hot chungchanga thilom dan report pezel turina shatira nor huai hot chungkhian state tina dan le thupek din mun uluk taka thli thai reng achul ti asoini Sudan RSF 10 chomdolna thonlu remti Sudan ram chung buana awanga mipuite tuarna tizia omna turin Rapid Support Forces chuan chomdolna thonlu an remti a tual chung buana awangin mi maktadoi somni panga chuang ril chamin anom mek ti tarlan ani Sudana hian kumsangni somni pathum April tha achang khan boina chwakin Sudanese Army Abdel Fattah al-Burhan kaishwana le Sudan Parliamentary Rapid Support Forces Muhammad Hamdan Dangloten thuneina anin chu awangin tual chung indona achwaka mipuite chuan an tuar hle ram chunga remna om theinan le mipuite tuana azia om theinan US le khovel ramdang baka United Nations and African Union te chuan palai na thokin kaliam ta nilai ni achang khan Switzerland na imbiak na nei ani Switzerland na imbiak na nei ani nuwa Sudanese RSF hian North Darfur lama chomdol na luturin chat nena anram ri lu ka te chu hon anrem ti ti an puanga remna palai te chuan RSF thutlung na hi lom oman ti thu soin khovel ramdang tele chanpui tu pol te chu arang lama chomdol na thon lu turin an ngen bokani US in khan pui Harrison nena achan chuan thilman ti niamatiam United States President in Khana Democrats I Wading Tour Kamala Harris chuan a policy asoina masapera America mi puitetan thilman ti niam turachan alak tur thole economic security an nei theinan ma aladon ti asoya Harris hian ram chung sumle pai din mun choi kang turin theitop achwa don ti soin sumdong ten ele in mansang taktaka an chhia thin chu ti top atum ti asoi boka ram chunga middle class te din mun choi kan chu athil tum pakhatani atibok US kwale tuiram chunga an chena turin achum khatna na leite chan puinan US dollar singni sanga don theina tur scheme siam atumba ka chenna income zoka satheititan chiati tlem atumboka hemi baka hian naupiang thar omna chungkotan kum khat chung tax credit US dollar sang ruk siam atumbokani Harris Kingpui Donald Trump hian karliam ta khan North Carolina a vek hian ram chung sumle Biden mun siam chatura malak atumdan alo soito a hengzinga hian thilman sang zel ti top na siam belna dal thei danjam chen khat ti top le leiba anrul theinan sumdin mun choi kan atum thu te asoini Russia Ukraine indona in remna omse duna alian hle indona tin chu in biak remna manga ti top vek ani a khura om sipaite thutluk na aningai lo ani chuan kumsang ni somni pani khan anram tan ti in Ukrainian army azoma
thasom thum nuwa meu chuan adu per chu remna ani tute ma in indo andu lo ti top kan du ti ina soi zui bok hunrei tak indo na kalpui ani to nuwa in remna omse ti du na alian hle to ti a soi ani a chuti rwal chuan Ukraine mi te tan chuan atop thlengin kan tingang ti in ani chuan a soi thung August ni ruk thleng kha chuan Ukraine thil tumber chu Russia run na lakata zalen ani a kumsang ni sompali achanga Russia in arun masak bera changa anramri achanga Russia north chwa chu antum berani mase Ukraine chuan until tum chu atilo ting thelo hle a kum khat le achan ve chungin Moscow chuan Ukrainian territory a op azauzel boka mase maktak main khovel barakhai turin tunhaya Ukrainian sipai chuan counter offensive kalpui thotin Russia Kursk region chu anrun let ve ta thunga ahwai sin thlakin a hlotling bok ti in observer Shihi Kuzan chairman of the Ukrainian Secretary and Cooperation Center think tank chuan a soe narrative athak danglam ve bok ti in Alina Florlova security expert le Ukraine deputy defense minister Luini bok chuan asoya ata tola kan ram kan hlozel kha afulova tuna ero Ukraine strategy position a in thak danglam to ti in asoya Russia in arun ang bokin Ukraine chuan Russia arun let veta a mase kif chuan Russia ram op chu athil tumle adu ani ve ngai lo ati a enge adu chunita ang buffer zone Russia ram run chu Ukrainian khopui pakhat sume hum him nan ti ani ti in Sherhi Kuzan chuan asoya kumin samar in chantir achang khan president Volodymyr Zelensky chuan Kursk region achang ngotin sumi region tum sangni be ani a chungzinga chuan glide bomb ringot po zani somnga chuang atel ti in asoya thatam tak chung chu Russian sipai te chuan cross border attack kalpui antum tia hlauna ana sahle a tuna ero Ukraine sipai ten an le ta kazara Ukraine pumpui ven himna atan po apoi mo nia ngai ani ti in serhi chuan asoini tuna chuan Russian city sudaza chu Ukrainian sipai te kuta omeka Russian ti din mun achia a Ukrainian sipai te chu an din mun achazok mekani ti in serhi chuan asoiboka Russia chuan mai mai atum haulau kong puipoi mo ti chia in leipoi mo takpo abom chezui ngal boka Ukrainian Kurks aruna alak na chan hi Russia in Ukraine ram a op mek laka aril rulak pen nana ti ani ti in Ivan Stupak kumsang ni palia changa sang ni sompanga chunga Ukraine Security Service athok chuan asoi Ukraine tana thilom om chu thiltheng mek ani a lom om lo chu Russian malam panjel ani a abik takin pogroups lama Russia chuan ma asonani Russia chuan mun shanga sipai tirlu belin Kherson Kharkiv le Donetsk region ate po sipai adalu belbok ti in Ivan chuan asoya Russia chuan tunhaya sipai sing khatvel set Ukraine atirlu bel ti in asoibok exchange fund ti chu President Zelensky an Ukrainian Russia sipai aman khomte soina ani a Ukraine chuan Russia sipai tamjok manzelin chu asipai tenena in thleng ton nan amang chin Kursk abaina po chu kalpui thauni in Kiev chuan Russian sipai zatel chu lungin tanga changena shwai thu asoya chung sipai te chu Ukraine chuan munhima ada khomhloma Moscow chuan asipai te chwa zalen anni theinan lungin tang in thleng awom theinan ma alazui tarengani ti in Sherhi Kuzan chuan asoya tuna chuan lungin tang te chwa zalen anni theinan Qatar emo United Arab Emirates te palaya man angai to lo Russia chuan lungin tang in thleng arot to zok ti in asoe Kiev chuan pressure na satak atok thung civilian kai noya po Kursk region na run na chuan thinrim na le lung oilo na athen na sa lia Ukrainian sipai ten an run tla wangin Kursk region a cheng ti chu lo theilawa munhima thiar chwa ngain anomboka political thila Russian president Vladimir Putin chuan Moscow khopuya a security chief ten thilpoi mo anshil to nuwa Russian mi puitiril ruhni tumin ma ala a military thila ero Ukrainian ten anram anrun chu thilte ani theilo chu wangin thutlukna dik tak po asia mangai bok future bargain chips Ukraine chuan Russian terrorist chu oplen atum lawani chuan engtiarenge a op theidon ti chu zona ani a Russia in Ukraine ram a op nena in thlengton thlengin a op thengem ti chu zona lian tak ani Russia chu ramlian zok le thilti thei zok ani chungin Ukraine chuan kongshang shangin abara khai vereng thunga indona pa ngaya Russia ne theina kan nei lo
ti in alina frovula chuan asoya chuwang tak chuan fing taka chetla kan ngai ni atibok Kark region lak muang taka kalpui chu thutluk na siam har satak ani theya ma seni tina mason na a omshim chim chu a hlok jok boxi ti in serhi kuzan chuan asoya nikhata kem khata changa kem thumlak chu thilpa ngai ni a Ukraine Donbas region bika Russian chuan nikhata meter zali velzel op ang ania atia Kark region a kanram lak chak zong hi noi khat strong army ti ain alet ngai na chak jok ti in a soibok Kiftana har satna chu Russia chuan Ukraine ramlaka malam apanzel thunga chu wangin Russia chuan Ukraine be na chu ati top thut be sei chi anilo bok Vladimir Putin Russia chuan Ukraine run na chu terrorist attack ti le in run luina ti ina soya masi anu zela soi anei zuita me ulo Ukraine aron chu ami puite hum himna na ti makmo ani boka Mase Karks region Ukrainian sepaite malampan mek na chu dal turin ti thei anei vak ri lova engtiangin nge ache zel do ni Russia anilaw Mpox chungchanga review meeting nei World Health Organization in Mpox monkeypox tia soi chinleng mek public health emergency of international concern apuan nuwa sarkar lai pui chuan he shileng chungchanga hian inrin niliam ta khan review meeting ane Union Health Minister JP Nada chuan review meeting hi hovin India rama Mpox ve hi tuna chuan mu anla omlauti asoya sarkar lai pui chuan he na nadar turve na atan rahman na thatak asiam donani ati Union Health Ministry chuan thil omdante uluk taka athli thaireng thule mipuite shisel na din mun anga event reng thu asoi meeting a hian Mpox Sri Lanka invena tura fim khur achul thote sohin airport seaport le ground crossing a health unit a rahman na fil fai tak asiamte testing laboratory somthum pani asiamte health facility thuam chakte anrelani tuna ram chunga he shive hi mu lani lawma se rampona changa ronlut achangin ve hi anla om mai the ni ti sohin hemirwal hian rampuma adar theina ero anyam hle ni in ministry chuan atar langbok CBI in kuwa tol rok an chuimek kuwadana kudam somni pathum an muchuak CBI in kuwa tol rok an chuimeka kuwadana kudam somni pathum an muchuaka Central Bureau of Investigation chuan ramdanga changa dan lava Mizoram kuwa tol rok chungchang a chuimeka district shangshanga kuwadana kudam somni pathum a muchuak to a an endigna an thil mute korta an thlut to Thudun danin Mizorama dan lava ramdang kuvatol chungchang chui turin Guwahati High Court chuan CBI ashatira chumi ang chuan CBI chuan case number RC 021 2024A 003 sangni somni pali IMP azialu ani CBI chuan ramdang kuwa Mizoram tol ruk chungchanga August ni sari sangni somni pali khan Aizawl District Court da Chief Judicial Magistrate nena First Information Report at heluta FIR aminga pulutu chu CBI ACB Imphal DIG and Branch Health Dr. Gagnandip Singla IPS ani Aizawl Chief Judicial Magistrate in Kuwachui Zone Phalna warrant apek nuwa CBI mi le sati chuan Cholkar liam ta Tirlam Khan District Shangshanga kudam ti an indika Kuwara dan lawatul niya siyat engemozat an muchuak Kuwara da khol na kudam an muchwa dan chu Champhai District a kudam sompakwa Aizawl District a pahni le Kolesip District a pahni ania avayin kudam somni pathumani CBI hian kuwada khomna kudam an indigna le kuwa an muchwa dante tarlan na complaints report chu karmasa toplam khan Aizawl Chief Judicial Magistrate nena an thlut to bok tarlan to angin CBI in Chief Judicial Magistrate nena FIR an thelwa chuan ramdang kuwa to ruk chungchanga Guwahati High Court Aizawl benchin July ni somporok sangni somni palia FIR azialu to thute sarkar na thokjinga criminal conspiracy a innam noya pu an om thute dalawa kuwatol ani theinan document chang lem engemozat siam le man ani thute tarlan ani ramdang kuwa dan lava Mizoram tol ruk chungchanga hian piwan ram chuangi chaltlang chuan December ni somni pakwa sangni somni pakhat khan Champhai Police Station a First Information Report at heluta April ni somni pakwa sangni somni pani khan Guwahati High Court Aizawl Bench Public Interest Litigation at helut bok
kuvator ruk ti top tura sarkarin ma alak chatlawa wangle a chuizui chatlawa wangin PIL thlut tu chuan CBI chuitir turin High Court angena Guwahati High Court Judge Pani Justice Michael Zautan Khomale Justice Marli Vankung te chuan July ni som paruk sang ni somni pali khan thutluk na siamin CBI chu achul anga thubuai ziakluta chui turin chia tirani July ni som paruk sang ni somni pali a Guwahati HC order chuan Mizoram Sarkarin Delhi Special Police Establishment Act 1946 Section 6 to chanin December ni somni pariat sang ni somni pathuma CBI nena general consent apek to angin CBI director chu Myanmar achanga champhai district kaltanga India ramaku vator rukle akai noi thil iwei bill le GST certificate lemba ka thil dangte chui turasya tir ani thu tarlan ani High Court chuan Myanmar achanga ramrika na dan lava ku vator ruk chu Mizoram police in an chui hlei theilawa wangin diktak le hlei nei lovin CBI in an chui angai ti atarlanga Mizoram Chief Secretary in June ni som pani sang ni somni pali khan High Court nena kuvara to ruk chungchang CBI chuitir adu chu state sarkarin adoda lauthu athen thu te Mizoram Additional Advocate General pu in state sarkar ding mekin kuvara to ruk angai poimo a CBI chuitir anya lauthu court ashil thu te atarlang bok MNYF le MPICC 10 Home Minister Ngaihdam deal turin ti MNYF headquarters le MPYCC chuan kalphung thar sarkara amazing hlap tu le thil chadu wanga danglam na thlen tuma kalphung thar le khabu change ti hial loti chuak tu Home Minister Mewin Birethele har sajok te tana thushiat nuam lo le deng khong tak ati chuak du hi angai thu takin poi anti Party pani chuan Congress sarkar laia sak BSUP edin tharang famwal loipu dutlanga te hian chenna in nei lo le lo nei lo mi har sajok te tan du sak bik nei lovin arem chan tanang zela lua tir an ni china MNF sarkar hun chung po in chu chu thil kal phung ani in thandon haya hetianga midang ti thabar le rigrap zonga Home Minister in ani na mangswala midang avo betamai hian abial chung le AMCBL parukna mipuite angai nepzia alantira hun kaltoa hetiang invona le thuthin chong hi shatur a omngai lawa lungmuang takle thinthia BSUP lua tu te anomlaya anma ni thithabar thei thushiatur a omtamai hi angai thiam omlo tak zetani anti Home Minister Pu Sapdanga hi Zoram mipui abial chung North Chile BSUP edenthara ching te beng chiata by election ma ngeya Ngaihdam deal turin an phuta in thanna a vote du luat wanga thune na manga invona rongkai le thil inti lui tir tumna angchi hi thleng to lo se MNYF le MPYCC chuan an du ani Hehi BSUP eden tharvenga chingte laka chungtlak na le inpalzut na ani a Home Minister Pu Sapdanga hian Model Code of Conduct akal mai po anilaw midang rig rap na le vona atela wangin Representation of Peoples Act 1951 dan kaltlat ani August ni somni pani sang ni somni palia Aizawl Municipal Corporation Ward 6 by-election ni natura ZPM Working President le Home Minister ni Mek BSUP and Koltu UDNPA Minister ni Bok Pu Sapdanga chuan abial Aizawl North 3 huam chunga by-election ni natur veng pakhat eden thar ZPM WhatsApp group a BSUP ya puthang te le chuawngawa ankal fo anti a campaign top nia chiang fek fokin in vote thak na kan shivek don karli luka tutinge lo azuizel tlak kan lo thlenu nang ti vel mai atok viaw opposition party en kol nge indu ruling party en kol tezuti mai la ti in thu athonani MC corporator thito chungchang ziak tu laka FIR thlut MNYF le MPYCC te chuan Nimin Khan cybercrime ma AMC corporator hlui pujon zo sang lian ralte le chungchang social media azyak tu Gilbert ralte laka FIR le criminal complaint an thlut Gilbert ralte hian chan Mari Western Vaibel se sompanga anchan chan Mari West mi puite tan awa uiom MMV ti thopui mangin article azyaka he article a hian chan Mari West hian market building an neilawa wangin Pu Sapdanga chuan in thanlaya atiam angin ti asoi angin ZPM sarkar khana bo zui ngala a department en call smart city achangin poisa Vaibel se sompanga chu chan Mari West bazar saknan a sanctiona chan Mari West a amma ngeina puang ti inazyak
He bazar hi parking garage warehouse hi omvek tura raman na siamani a. He bazar muntur LSC pass hi MNF AMC Corporator khatilaya nimek Jona late khan apitswak du tat lamani. MNF Local Council te hian an LSC hi MNF AMC Corporator hi ankol tirani ti in aziakani. Hetiang ani taka chuan voitam tak AMC Corporator hi dil lengen ani nuwa po chan Mari West Market sak adu miao silawa chuan Smart City achanga poisa hi leps mai the ani awangin mundanga sarkar chuan she tak chungin a divert ta ani tiin Gilbert Ralte hian aziak bokani. Gilbert Ralte hian chan Mari West mi puite chuan bazar building ro pui tak tur an chan ta ani. Heiwang hian AMC ya chan Mari West mi puite hian vote lama change an thlentir ve nge arin omhle. Ramle nam mason nan party rilruda chatfo angai chin. MNF party hian mani party ham chatna chia azon chin hi bansan se achle mai atizui bok. Khati zong khatun chuma kanron puan the te chung ani e.